Di Maria. Brazilci brži, hitri, dobijaju i ovaj duel u skoku, ofsajdu Higuaín. Nevjerojatno, zaista, evo i na ovoj utakmici to je nekako postalo pravilo kako izgledaju kao mnogo loši igrači. Koliko je samo besan ovdje bio Mascherano na Renata Augusta, potpuno sada frustrirani Argentinci. Higuaín ne liči na onog igrača iz Juventusa, ranije iz Napolija. Ajde, Aguero ušao u drugom poluvremenu. Di Maria, pa i Messi, kao da su to drugi igrači u odnosu na one koji nastupaju u svojim klubovima. To se upravo u klubovima Argentinci ubijaju kad igraju za reprezentaciju, niko ništa ne igra. Kada da dođu Bog te... Još jednom Otamendi, promenio je sistem Tite, ali da idemo dobro lopu. Top, a šta ta? Dakle, iz 4-3-3, odnosno 4-2-3-1, što je bilo onako, možda i pomalo defanzivno za Brazil, prešao je na 4-3-3, to je očigledno dalo rezultat, mada na ovoj utakmici Brazilci nisu bili previše ofanzivni, čak i Argentina imala i ima još uvek više loptu u posedu. Evo sada greške, ali... Još ja mislio igrat na kladionice i na Brazil. Mogao sam dobiti večeras tiket, da sam sam igrao. Ali Brazil je stigao iz recimo 4 ili 5 prilika do 3 gola.